Tekereza neza ibi bintu witonze. Kuwa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu kw'ibihumbi 2026 ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye saa 11 z'igitondo z'uwo munsi haparitse ikidege rutura cy'ubwikorezi bw'imizigo ya gisirikare. Ni ikidege cyari kikoreye ibifaru byari byoherejwe n'Ububiligi ngo byururutswe ku butaka bw'u Burundi, maze ibyo bifaru by'urugamba bizifashishwe mu mugambi wo gutera u Rwanda. Mu makuru yizewe neza 100% nuko uwo munsi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura muri icyo gitondo ntago ari indege imwe yahaparitse, se ebyiri, sine eshatu, ahubwo zirengeshe eshatu, kandi zose zahaparitse mu gihe cy'inkurikirane vuba vuba bishoboka, kubera ko icyo gihe Ububiligi ndetse no Burundi bashakaga ko byose biba mu ibanga rikomeye ku rwego rw'uko buza guca ibikorwa byose byo gupakurura izo ndege byamaze gusoza. Ibaze ko kuri iki kibuga buri minota 15 haparikaga indege yikoreye ibifaru, vuba vuba bagahita bayipakurura igahita iva mu nzira bwangu igahaguruka ku kibuga hagaparika indi nayo bakayipakurura vuba vuba gutyo kandi mu ibanga rikomeye. Iki gihe izi ndege zari zoherejwe n'Ububiligi zari zipakiye ibifaru by'urugamba by'inkazi cyane ku kibuga cy'imirwano ngo bizakoreshwe n'igisirikare cy'u Burundi mu bikorwa bijyanye n'urugamba, by'umwihariko ibijyanye no gutera bakarasa ku butaka bw'u Rwanda. Ibi bifaru byururukijwe mu Burundi nibyo mu bwoko bwa M4 Sherman, bikaba ibifaru byakozwe na Leta Zunze za Amerika mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Ndavuze ngo ibi bifaru byakozwe na Leta Zunze za Amerika nyirizina, ako kantu ukabika hano. Ikintu kirimo gitangaje kuruta ibindi byose nuko indege zazanye ibifaru zibikura mu Bubiligi n'izitwa C-5M Super Galaxy Cargo Aircraft. Iki ni ikidege cya rutura cyakorewe kwikorera intwaro za gisirikare, niyo ndege ya kabiri nini ku isi hose mu zikorera imizigo ya gisirikare. Kuri iyi ngingo iki kidege kiza nyuma y'ikidege cya rutura cyo mu Burusiya cyitwa Antonov AN-124 Ruslan. Izi ndege za C-5M Super Galaxy ubyumve neza ko zikorwa n'uruganda rwa gisirikare rwa Leta Zunze za Amerika rwitwa Lockheed Martin. Aka nako ukandike ku ruhande ko indege zazanye ibifaru mu Burundi ari za Leta Zunze za Amerika, kuko mu buzima busanzwe izi ndege nizijya zikoreshwa n'igisirikare cy'Ububiligi kuko ntazo bafite. Bivuze ngo izi ndege zatanzwe na Leta Zunze za Amerika nyirizina ngo zize gukoreshwa ibi bikorwa byose. Ibi bisobanuye ko kuba hari intwaro ziva mu Bubiligi zikinjizwa mu Burundi, Abanyamerika baba bizi neza cyane kuko babifitemo akaboko mu buryo bw'amayeri menshi cyane. Tekereza ko iki kidege cya C-5 Galaxy ari kimwe gishobora gutwara indege za kajugujugu nini za gisirikare zirenga enye. Ibi rero bihuriza ku kuba iyi ndege bishobora kwikorera ibifaru bya M4 Sherman birenga 6 icyarimwe ku nshuro imwe gusa. Muri make niba mu Burundi haraparitse indege nk'izi zirenga 6 hafi 8 zishobora kuba nazo zirenga nta wamenya. Bivuze ko Burundi bwakira ibifaru bya M4 Sherman birenga 40. Wibuke nabyo bikorwa na Leta Zunze za Amerika. Ni kenshi ibitangazamakuru byandika amazina akomeye mu gisirikare cy'u Rwanda bakakubwira ko aba ari abasirikare bakomeye bafatiye ibihano na Leta Zunze za Amerika kubw'ikibazo cy'amakimbirane n'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ubuhanganye bikomeye n'igisirikare cya leta ndetse n'abafatanyabikorwa babo bose biganjemo igisirikare cy'u Burundi, abacanshuro b'abazungu, imitwe irwanisha intwaro irimo nka Wazalendo, abagizi ba nabi ba FDLR n'abandi benshi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo mu ntambara bahanganyemo na M23. Ni kenshi Leta Zunze za Amerika isohora amatangazo zivuga ko u Rwanda rugomba kuvana abasirikare barwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vuba bishoboka. Ni kenshi imiryango mpuzamahanga ihamya ko ngo izi neza ko u Rwanda rufite abasirikare benshi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu bavuga ibi byose hanarimo CIA, ikigo cy'Abanyamerika cy'ubutasi kivugira neza ko u Rwanda rufite batayo nyinshi cyane muri Kongo. Ariko ibyo byose u Rwanda rurabihakana. M23 are not Rwandans, these are Congolese. Ariko se kubera iki Leta Zunze za Amerika bigenda bite ngo izina Leta Zunze za Amerika zisangaho hose? Mu ntwaro zahawe Burundi, mu bihano byahawe abasirikare b'u Rwanda, mu gushinja u Rwanda gusahura amabuye y'agaciro, mu biganiro by'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kaninjira neza byimbitse mu kibazo cya M23. Kubera iki Leta Zunze za Amerika iri gushyira ukuboko aha hose? Nimba wabyumvise neza, ururimi ndi kuvuga ruri gupimirwa mu gaciro k'amabuye y'agaciro. None kuki Leta Zunze za Amerika? Ese wari uzi ko ibisasu bya mbere bitinyitse mu mateka y'isi yose bimwe byakira imbuzi Leta Zunze za Amerika yasekuye mu mijyi yo mu Buyapani bigahitana abantu barenga 200,000 bigatuma n'isi yose ipfukamira Amerika? Biriya byose byagizwemo akaboko na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ibanga rikomeye. Biriya bisasu byose byaturutse ku butaka bwa Kongo mu buryo ngiye kugusobanurira. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe gafungura inzogera
kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikekaho inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba aguca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Byose bitangira kuwa gatanu wo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda kw'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda. Umunsi abasirikare barenga 1,150,000 b'Abadage bambuka umupaka bagatangiza intambara yo kwigarurira igihugu cya Polonye mu buryo bwuzuye. Ibyaje guhinduka imbarutso yatangije intambara ya kabiri y'isi yose mu buryo bweruye, bigatuma ibihugu byose by'ibihangange mu isi byegura intwaro bikarwana hagati yabyo, bikagaragurana ku rwego rwo hejuru. Ni intambara Leta z'Ubumwe za Amerika yinjiyemo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 kw'igihumbi kimwe magana cyenda 1941. Nyuma y'umunsi umwe gusa, ingabo z'Abanyamerika zatatswe bikomeye n'igisirikare cy'Ubuyapani. Mu gitero kinini cyane, Abayapani bagabye ahitwa Pearl Harbor, ahari amato y'Abanyamerika ku birwa bya Hawaii. Kwinjira mu ntambara kwa Leta z'Ubumwe za Amerika byatumye Abanyamerika bihutisha umushinga wabo w'ibanga wiswe Manhattan Project. Mbere y'uko dukomeza ariko, nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi ahari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Mbere gato yuko ibi byose bitangira, mu myaka mu 1930, abashakashatsi b'abahanga cyane mu bijyanye na siyansi barimo Albert Einstein na Leo Szilard bari barakoze ubushakashatsi ku bijyanye n'ingufu za nucleaire, babasha kuvumbura ko izi ngufu zishobora kubyara icyitwa nuclear fission. Izi ngufu zikaba zabyara iturika rihambaye cyane kandi riremereye ku rwego rwari rutarabaho. Biboneye neza ko izi ngufu zishobora gusandara ku murambararo mugari cyane kandi zigakura buri kintu cyose kiri kuri uwo murambararo, ibihari byose bigahinduka ivu n'umwotsi. Nyuma yo kubivumbura, aba bashakashatsi bagize ubwoba ko ibyo bamenye bishobora kuba byanavumburwa n'abashakashatsi b'Abadage, bakaba babikoramo intwaro ya kirimbuzi itari ifite n'imwe mu isi binganya ingufu icyo gihe. Ibi byatumye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1939 aba bashakashatsi bandikira perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika icyo gihe Franklin D. Roosevelt bamubwira ko bishoboka cyane ko Abadage baba bari kubaka intwaro yabaho ububasha bwo gupfukamisha isi yose. Maze Leta z'Ubumwe za Amerika ifatanyije nabo bashakashatsi bemeranya gutangira nabo uko izo ntwaro n'ibisasu ku muvuduko wo hejuru kugira ngo bazabitunge mbere y'uko Ubudage bubitunga ngo bushyire isi yose ku mavi. Nibwo Leta z'Ubumwe za Amerika yahitangiza umushinga bise Manhattan, ukaba umushinga batangije mu ibanga rikomeye wo gukora ibisasu bya kirimbuzi biteye ubwoba ku kigero kirenze igikabije. Ni umushinga warimo abajenerali bakomeye mu gisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika, unarimo abashakashatsi b'abahanga kurenza abandi bose mu isi barenga 130, ndetse uyu mushinga wanasheyemo miliyari 2 z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika.
ubwo rero leta zunze ubumwe za Amerika yinjiraga mu ntambara kabiri y'isi yose cyari cyo gihe cyiza cyo kwihutisha uyu mushinga ngo ibi bisasu bikorwe vuba bizifashishwe mu gutanga isomo ku ruhande rwari ruhanganye n'abanyamerika, ndetse bagombaga nabo kubikora vuba bakabisoza mbere y'uko umudage atangira kubikora. Gusa nyuma y'uko uyu mushinga ushoyemo byose byari kuwihutisha, hari ikintu kimwe cyaburaga kandi cy'ingenzi kuruta ibindi byose byari byarateguwe. Icyo kintu ni ubutare bwa uranium. Ubyumve neza ko buriya inzira yonyine ishoboka yo gukora ibisasu bya kirimbuzi ari ugukoresha ubutare bwa uranium. Nushaka kubifate nk'amabuye y'agaciro ariko yifitemo ingufu zidasanzwe. Icyo gihe muri leta z'ubumwe za Amerika ndetse na Canada hari ibirombe byacukurwagamo uranium, ariko hari ikibazo cy'uko ibyo birombe byose byari bifite uranium iri ku kigero cya 1% cyangwa munsi yayo. Mu magambo make yumvikana neza, ni nk'uko wacukura ibitaka n'amabuye bivanze bipima ibiro birenga 100 uri buze kubiyungurura ugakuramo ikiro kimwe gusa cya uranium. Kandi icyo gihe bari bakeneye amatoni menshi cyane bari buze kwifashisha muri uyu mushinga. Bivuze ngo byari gutinda ku kigero bigoye kwiyumvisha kugira ngo bazabone iyo bari bakeneye yose. Gusa mu buryo bwatunguranye, leta z'ubumwe za Amerika yabonye umugabo wari ubafitiye igisubizo, afite ibyo bari bakeneye byose ndetse abifite ahantu runaka hafi yabo mu mujyi wa New York. Uyu yari umubirigi witwaga Edgar Sengia, niwe wari uhagarariye kampani y'ubucukuzi bw'amabuye yakoreraga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo kampani yari UMHK, bihagarariye Union Minière du Katanga. Uyu mugabo niwe wagenzuraga ubucukuzi bw'amabuye yacukurwaga mu ntara ya Katanga, ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wibuke icyo gihe Kongo yari kiri mu biganza by'abakoloni b'Ababiligi, igihugu kitarahabwa ubwigenge. Uyu mugabo rero intambara kabiri y'isi yose igitangira yagize ubwoba ko Ubudage bushobora kubigabanzura bukaba bwabamenesha, akaba ari bwo bwigarurira ubugenzuzi bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibirombe by'amabuye y'agaciro. Uyu niwe wenyine n'abandi bake cyane mu Babiligi bari bazi neza ko muri Katanga hari ubwoko bw'amabuye cyangwa se ubutare bwa uranium. Icyo gihe bwari bufite agaciro kenshi mu isi yose. Mu gutinya ko ashobora kuba yagura byose, uyu Mubirigi yacukuye bwangu amatoni arenga 1250 za uranium, ahita azivana muri Afurika, azambutsa inyanja Atlantic, azihungishiriza mu mujyi wa New York ku kirwa cya Staten Island kiri muri uyu mujyi. Ibyo byabaye mu mwaka wa 1940, umugabo amaze kuzitsimba arituriza. Ubwo rero mu mwaka wa 1942 leta z'ubumwe za Amerika zakeneraga uranium yo gukoresha igisasu cya kirimbuzi, bisa nkaho byabacanze. Uyu mugabo yabwiye abanyamerika ko afite icyo bari bakeneye, maze abanyamerika mu kuza kureba uranium yari abafitiye bayipimye basanze iri ku kigero cya 20%. Nyagasani, abanyamerika bikanzemo. Bisobanuye ko mu gihe ahandi mu isi yacukurwaga uranium yari ku kigero cya 1%, yacukurwaga muri Kongo icyo gihe yari iri ku rundi rwego, kuko yo mu bitaka n'amabuye birenga ibiro 5 havagamo ikiro kimwe cya uranium cyangwa kirenga. Ubyumve neza ko hari n'ibipimo byakozwe nyuma byagaragaje ko iyi uranium yari yaturutse muri Kongo yari ku kigero cya 65%. Ibintu byasaga nk'ibitabaho byarabonetse bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyamerika barumirwa. Nagutinda mu mayira, izo toni 1250 z'uwo mugabo bahise bazigura, maze uwo mugabo bamuha andi mafaranga menshi ngo kampani ye ikomeze icukure uranium muri Kongo, maze bajye bahita bayohereza muri leta z'ubumwe za Amerika. Nguko uko byose byatangiye. Maze Ababiligi batangira gucukura. Gusa nubwo bari bahagarariye ubucukuzi bwose bwakorerwaga Katanga, ibirombe byinshi byo muri aka gace bisanzwe bivamo amabuye y'agaciro ya copper, cobalt na diamant. Ubyumve neza ko cyari kirombe kimwe cyonyine cyavagamo uranium kikitwa Shinkorobwe. Ni muri kilometero 20 mu cyerekezo cy'uburengerazuba bwa Likas, hakaba muri kilometero 20 mu majyepfo yahitwa Kambove, ndetse ni muri kilometero 145 mu cyerekezo cy'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Lubumbashi. Kuri iki kirombe niho byose byaberaga, bagacukura uranium vuba bwangu byihuse, bagahita bayipakira muri za gari ya moshi zikayerekeza ku cyambu ku nkombe z'inyanja Atlantic. Ubyumve neza ko icyo gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaramaze kubakwamo imihanda za gari ya moshi mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Indi uranium yo yacishwaga mu migezi maze bakageza ku nkombe nini z'inyanja, maze iyo uranium yose bagahita bayipakira amato manini cyane y'ubwikorezi akambuka inyanja Atlantique akinjira mu mujyi wa New York, akaba ariho uranium yururikirizwa maze igakoreshwa mu mushinga munini wa Manhattan wo gukora ibisasu bya kirimbuzi. Gusa ariko ibyo byose byari ibanga rikomeye, leta z'ubumwe za Amerika zidashaka ko Abadage bamenya ko Abanyamerika bari gukora igisasu, ndetse batanashaka ko Ubudage bwamenya aho uranium iri kuva ku mugabane wa Afurika, kuko byari gutuma aya mato yabaga yikoreye uranium yari kwatakwa n'igisirikare cy'Ubudage.
Ibi bintu byari ibanga ku rwego rw'uko abakongomani nyirizina bacukuraga mu birombe icyo gihe batanamenyaga ngo ni ibiki bari gucukura, kuko ntibari bazi ikintu na kimwe kuri uranium n'icyo ishobora kuba yakora. Mu gukomeza kugira ibintu byose ibanga ngo hatazagira umenya ibiri kuba, Leta z'Ubumwe za Amerika zahitaga zikora ibyitwa masking and paper trail, gusibasiba burundu inyandiko zose zigaragaza ko hari amafaranga Leta z'Ubumwe za Amerika igishyira kuri konti ya kampani icukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kwirinda ko hari nk'ikigo cy'ubutasi cyabasha kubinjirana kikaba cyakurikirana impamvu y'ayo mafaranga bakaba babavumbura. Byanasabye ko Leta z'Ubumwe za Amerika ikoresha abatasi benshi bimanukira muri Kongo, abandi benshi bakajya birirwa mu nyanja Atlantique bari kumenya neza ko Abadage batari bwitambike ibyo bikorwa byose, kuko ntibashakaga ko hari n'igarama na rimwe rya uranium ryisanga mu kiganza cya Hitler, kuko agahuru k'imbwa kari guhita kagurumana. Dore uko byagenze. Bwa mbere Leta z'Ubumwe za Amerika yaguze uranium toni 250 zari zarabitswe mu mujyi wa New York, bikozwe n'umugabo w'umubirigi wari uhagarariye kampani y'ubucukuzi bw'amabuye muri Kongo. Maze nyuma iyaje gucukurwa ikajya yoherezwa muri Leta z'Ubumwe z'Abanyamerika, yose hamwe yapimaga toni 3,000, ariko zishobora kuba zinarenga kuko ibi byose byabaga mu ibanga rikomeye. Bivuze ngo ni uranium ingana na toni 4,200 yavanwe muri Katanga ikoherezwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika ngo hakorwe igiturika cya kirimbuzi. Iyi uranium yose hamwe Leta z'Ubumwe za Amerika yakiriye iturutse muri Kongo yari ihagaze miliyoni 19,381,600 by'amadolari y'Abanyamerika, uyu munsi ifite agaciro ka miliyoni zirenga 400 mu madolari y'Abanyamerika. Mu gihe uranium icyo gihe Leta z'Ubumwe za Amerika yakoresheje yindi yari yavuye muri Canada, yo yari ifite agaciro ka miliyoni 5,42,300 mu gaciro k'amadolari y'Abanyamerika. Naho yari yacukuye ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika ahitwa Colorado, yari ifite agaciro ka miliyoni 2,72,300 mu gaciro k'amadolari y'Abanyamerika. Bisobanuye ko uranium ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari iyoboye izindi zose mu zakoreshejwe icyo gihe. Ubyumve neza ko icyo gihe byasabye ko Leta z'Ubumwe za Amerika ishora izindi miliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika mu kubaka ibikorwa remezo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo kugira ngo ibyo bikorwa byose byihute kandi bikomeze kubibanga. Byabasabye kubaka imihanda muri iki gihugu, bubaka imihanda za gari ya moshi, banubaka uruganda rutunganya uranium hafi y'iki kirombe cya Shingurobwe kugira ngo ijye yoherezwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika yamaze gutunganywa. Byanasabye ko Ubirigi bukaza umutekano hafi y'iki kirombe ngo kitavogerwa, bagenda bashyiraho za bariyeri hirya no hino hazengurutse iki kirombe. Ariko ikibazo kinini ni cyahindukaga iki kirombe, ahubwo cyari inyanja yo kunyuzamo uranium, kubera ko Atlantique yose yarimo abasirikare ba Hitler bacanye ku maso. Uti babanyuraga mu myanya y'intoki gute rero? Dore uko byagendaga. Muri icyo gihe Abanyamerika babaga bari kwambutsa uranium ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Abadage basaga nk'abamaze kuvumbura ko hari ikintu runaka Leta z'Ubumwe za Amerika riri gukura ku mugabane wa Afurika, gusa bataramenya ngo ni igiki. Icyo gihe rero amato y'Abanyamerika bahitaga ngo ni ghost ships, kubera ko yakoraga utuntu twose yiturije ariko atazwi. Aya mato agihaguruka ku nkombe yahitaga avana ibikoresho byose by'itumanaho, radio, kugira ngo sinyari z'itumanaho Abadage bataza kuzikurikirana. Ikindi kandi aya mato Abanyamerika birindaga kuyaherekesha andi mato ya gisirikare ngo agende arindiye umutekano. Bakoraga ibishoboka byose akagenda ameze nk'amato aciriritse asanzwe cyane adafite iby'agaciro atwaye, maze ayo mato akagenda yitwikiriye ijoro, akanagenda mu nzira ijagaraye cyane ku buryo utapfa kumenya ibyayo neza. Ubyumve neza ko Abanyamerika bafataga uranium iturutse Kongo bakayipakira mu ngunguru, maze bakagenda bandika kuri izo ngunguru ko harimo amabuye y'agaciro nka cobalt, ku buryo n'uwabona izo ngunguru atakeka ko haba harimo ibijyanye na uranium, kuko yahitaga agira ngo koko harimo za koruta cyangwa andi mabuye y'agaciro. Ikindi kandi izo ngunguru zashyirwaga hasi cyane mu mizigo yabaga ipakiye muri aya mato, maze hejuru hakarundwaho imbaho nyinshi cyane ku buryo byabaga bisa nk'ibiteye ubute kuzigeraho. Gusa Umudage nawe yari umuhanga cyane muri icyo gihe, kuko icyo gihe yatangiye gufata amato ya za submarine amwe agendera munsi y'inyanja ayazengurutsa hafi y'inkombe za New York ndetse no hafi y'inkombe za Florida kugira ngo bitambika aya mato yose batari bazi neza ibyo yari atwaye. Ubyumve neza ko ahantu Umudage yaharohamishirije amato menshi cyane y'Abanyamerika. Nk'ubu mu 1942 amato y'ubwikorezi y'Abongereza yitwaga SS Floristan yaturutse ku mwaro uri ku nkombe za Kongo mw'ibanga rikomeye yikoreye uranium yijyanye muri Leta z'Ubumwe za Amerika, maze mu nzira hagati mu nyanja Atlantique bahurira n'uruva gusenya kuko bahakubitaniye na submarine y'Ubudage. Umudage ahita burasisha torpedo bya bisasu byo mu mazi, bukiraswa kubera ukuntu bwari buremerewe cyane. Ako kanya bwahise bumanuka hasi kundi bazinyanja, abari baburimo bose ntihagira ubasha kurokoka, na uranium yari irimo yose Abanyamerika barayihumba.
gusa byaje kurangira abanyamerika babashije kubaka bombe bashakaga gukora, maze ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 1945 igisasu cya mbere bagisekura mu mujyi wa Hiroshima ni mu Buyapani. Umujyi wose barawushwanyaguza ujya hasi. Nyuma y'iminsi 3 abanyamerika barongeye barasa ikindi gisasu ku mujyi wa Nagasaki, naho ni mu Buyapani. Umujyi wose barawutwikura gurumana uhinduka amatongo. Ni ibisasu byateye turika byatwaye ubuzima bw'abarenga 150 ako kanya. Nyuma ingaruka zabyo ziza no guhitana abandi ibihumbi byinshi cyane, ku rwego rw'uko bose hamwe abahitanywe n'ibi bisasu barenga 240, ndetse n'ibisasu byatumye isi yose ipfukamira abanyamerika, binatuma intambara ya kabiri y'isi yose ihita irangira ako kanya. Nyuma y'iyi ntambara ya kabiri y'isi yose, Leta z'Ubumwe za Amerika yakomeje kwakira uranium nyinshi yavaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'Ababiligi bagenzuraga iki gihugu. Ahari mu myaka yo mu 1950, ariko nyuma yaho gato mu 1960 Leta z'Ubumwe za Amerika zahagaritse kongera gukura uranium muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko icyo gihe uranium yatangiye gucukurwa mu birombe byo muri New Mexico, Utah ndetse na Colorado. Batangira kujya bayibona hafi mu buryo bworoshye cyane kuruta mbere, ndetse icyo gihe byasaga nkaho kuri iki kirombe cyo muri Katanga bari bamaze kugera kuri hashoboka bacukura, bisa nkaho uranium yatangiye kubiyibura muri ubu butaka. Ikindi cyabaye ikibazo gikomeye cyane ni ubwigenge Kongo yahawe mu 1960, maze icyo gihe Patrice Lumumba atorerwa kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi yari umufungamutwe ku rwego rwo hejuru. Ni umuntu utarumvaga neza ukuntu ubutunzi bw'igihugu bwirirwaga busahurirwa mu nduru nta n'inyungu na nkeya nk'igihugu babigezemo. Yashakaga ko leta igenzura ibintu byose, umuzungu akirukanwa burundu ku butaka bwa Kongo. Byanaje kuba bibi cyane, Ababiligi batangiza intambara ikomeye cyane yo kugerageza komora intara ya Katanga ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo agace kari kihariye ubutunzi gasigare mu biganza byabo. Ariko ibyo byose Patrice Lumumba ntabyo yashakaga kumva, ahubwo yashakaga ko uranium yose bayungukiramo nk'abanyekongo. Abonye Ababiligi bari kumurusha ingufu, yashatse kwaka ubufasha Leta z'Ubumwe z'Abasoviyete ngo zimufashe kugenzura ibi birombe byose, cyane ko byarimo uranium yari ikenewe cyane mu gukora ibisasu bya kirimbuzi. Icyo gihe byarimo bikorwa ku rwego rwo hejuru, maze abanyamerika birabarakaza cyane, birangira uko byarangiye twese tuzi. Patrice Lumumba baramuhitana ku manywa y'ihangu. Mukuri kuzuye kuzwi na bake cyane nuko uyu munsi mu ntara ya Katanga hagicukurwa uranium, kandi n'ubundi itayerekezwa muri Leta z'Ubumwe z'Abanyamerika. Gusa n'ubundi nigenda mu mazina uranium ipakirwa yavanzwe n'andi mabuye y'agaciro arimo cobalt, copper na za kuruta. Ibi byongeye gufata intera mu gihe gishize ubwo imirwano yahindukaga kasamutwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 uri kugenda wigarura imijyi ikomeye cyane kandi ikorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ahenze cyane. Nibwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiye akoresha iturufu y'amabuye y'agaciro kuri Leta z'Ubumwe z'Abanyamerika ngo zimufashe kwikiza umwanzi, kandi ahanini Tshisekedi we agenda asaba ko bamukiza u Rwanda ngo nawe atanga ibi birombe byose. Hari n'amakuru avuga ko impamvu Leta z'Ubumwe za Amerika ifasha mu gutanga intwaro ku Burundi ngo zizifashishwe mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gutangiza intambara ku Rwanda. Impamvu iri inyuma ya byose ngo nuko M23 yafashe agace karimo ibirombe by'Abanyakanada bafatanyije na Leta z'Ubumwe za Amerika bicukurwamo uranium n'andi mabuye y'agaciro. Rero ngo gahunda ni ukubahondagura bakabibambura, ariko nanone bagakoresha n'indi nzira yindi yo guca ku ruhande mu biganiro by'amahoro. Ngayo nguko. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.